Umpostoli Pawula ngamoya longcwele uyasifundzisa umthandazo uthi makhulekela abazalwane baseKolose nginingcusela ukuthi nipheleliswe ekwatini inzandvo yaNkulunkulu emthandazweni wakho ngetulu kwekwetfula lokutsandzako noma lokufunako. Ake kube mcoka kuthi ufune kwati ngalokuphelele intsandvo yaNkulunkulu. Thola intsandvo yaNkulunkulu emthandazweni ngetulu kwekuthi watise Nkulunkulu intsandvo yakho. Sinkwa selisuku sakavuka udle ngicela sibuyele encwadzini yamaKorinte esibili sahluko 12 sifunze khona lo verse 9. Kodwa iNkosi yathi kimi, umsa wami ukwanele wena. Ngike ngasho angiphindze futhi. Kumcoka kwati ukuthi iNkosi itsini kuwe. Yini leyenele kuwe? Kulabanye kwenele ukuthi baphile kahle babe netimali. Wena Nkulunkulu uthi kuwe kwenele umsa wami. Bese liyachubeka lithi ngobe emandla ami abonakaliswa aphelele ebuthakathakeni. Ake ngibambe lapho nje. Ake sengikugijimise ngemehlo engcondo. Ngikubona ngikukhumbude nangiya umfati encwadzini yamakhosi ekucala sahluko 17. Uma ngingasebenzisa leli gama lebuthakathaka kulokudla kwakhe bekuphela flaha nemafutha lebekumphelela. Ngingathi ekudleni kwakhe kumbe bekabukeka nemandla emtimbeni aphilile kumbe timpahla tikhona, kepha bekabuthakathaka emehlo bese kahlaba phasi ekudleni kwakhe. Kukona lobo buthakathaka bakhe machamuka umprofeti asiva ukuthi lo mfati bekanekukholwa awahamba wathi hayi nginekukholwa ngeke kuphele. Kepha bekathi utawudla bese uyafa wakwakubona kudlela kufa. Kepha ekudibane nemprofeti uthini umprofeti? Uthi ngendele licebelengwane lelincane kuloko lonako. Umprofeti akasho uthi hayi asithandaze kube kunengi bese sewuyangendela. Uyathi emandla kaNkulunkulu acala kubonakala mawusebenzisa loko lonako. Noma ngabe lokunye kubukeka sekupakile kungasafuni kusebenta emtimbeni. Kepha mawucala kusebenzisa uyathi kulokunye kuyawucala kusebenta kuvuleka inhlitiyo yebantfu le kumbe bese bangakubuki kahle mawucala kusebenzisa lonako. Kumbe unesmile cala usebenzise sona. Kumbe unathuwe malangeni cala usebenzise loko lokuncane lonako. Leni wasebenzisa loko lokuncane lonako ngila emandla kaNkulunkulu atawubonakala khona. Umprofeti uthi fulaha nensekethe yemafutha kungeke kuphele. Uyathi thina siyesicabange ukuthi into lengeke iphele into lenyenti. Futhi thina mastigcaba sifakaza ngalokunengi lesinako asifakazi ngalokuncane lokubukeka kuphela. Esikhatsini lesinengi kubese kuthunyiswa thine nawe. Kepha uNkulunkulu unesikhiya sekuvala tintfo letiphelako kuthi tingasapheli. Khumbula angavala kude longavula. Kungenteka wehle wenyuke empilweni ufuna tintfo tishintshe, ufuna ukuthi lokhu kube kunengi lokhu kwanze. Kepha uNkulunkulu uthi yena lokhu lokubuthakathaka lo ubona ngathi kuyaphela uthi angeke kuphele. Leni ngoba kutabe kubonakalisa emandla akhe lilanga ngelanga. Kutaba simanga nje ukuthi hawu yini bekuthiwa kuyaphela bekuthiwa liyaphela lelikhaya
bekuthiwa kuyaphela lokukholwa, kepha emandla kaNkulunkulu akubamba njengelanga lelabanjwa ngemthandazo langede lashona, anjalo emandla kaNkulunkulu atawubamba lebekuphela kungapheli. Amen.